ole March ni som pathum ani a cholni che baivek ole Russia le Ukraine update ngai thla ho le donila ni zan lamathil thlengte le akai hnoite kan thlur bing le don ani khotlang hawin Ukraine ral thuam an thon thin chu Russia chuan a eng hel to hle ni in alanga heti lai hian Ukraine chu ral thuam thachitin reng an thon lut renga hei hian Russia tan har satna siam veo mai khotlang ho teng kana trail tiang sing chuang zet chu Ukraine a hian thon lu ani to pakhat man po India chengwei somret chuang man te an ni a Russia tank le armor motor thlona ten an tuar zuala ani na taka chuan Russian force te hi an chel rei pha ni in a hriat ta ani hei wang hian khotlang ho ral thuam ron thon lu chu Russia hian angai mo tak zet ni in alanga Russia chuan nei to khai pa US aron vota Ukraine ral thuam in ron thon lu hi bansan ro Moscow le nei to in ton chil na man ro ani aris asang takhop mai ati chuak Putin a hian Ukraine hena Indo tran tir khan ti hian alo soi to a Ukraine hi khotlang ho hian Russia do tur bakin an du lo cheu ati rei tak Russia do tura Russia tluk che tirani chu chu athleng dik ta meka khovel sarkar zong deuh thoinan hrek rona an zim tok ta viau mai Russia chuan min hrek na wangin International Space Station chu akal thei to lo ati Russia hrek na chuan van boruak International Space Station thlengin a ngong ta ti nani mase khotlang lam hian ral thuam hanga pui an latum renga an pui mek zel boka ani na taka chuan khovel sarkar lian inzom khom le Russia an in dawati theina la ya heng sarkar lian ho hian sipai ron tho ve lem lo mase tranpuina le ral thuam hanga puina mangin Ukraine kai zatha an ron ti chaka nunglama an lo fui porani bera in biak na mumal soi pui du tak si lovin chu tiang chuan ma an la em ni ati thei ta me kani Melitopol mayor Russia la minan hrena wangin Melitopol khopuya Indo boruak kara mi zatelin kong an zo a an mayor chua turin an phutani report then khata chuan Melitopol a hian Russia thlop mayor thar an da to ni in an soi heti la hian Russian force te chuan Ukrainian port city Mariupol chu inrin ni zan hian sel mangin an ron nuaina samaya downtown lama chen na in le mos te bein khoilai mun po chu apok dur mai ni in AP news chuan apuanga Kiev khopui dai le a che vela po in beina a chuak na sa hle ani tundin hmuna chuan Mariupol chu indona tur na sa ber khopui an ni meka he kho a hian mi pui thiar chua mek zelan ni a mase Russia lam hian an la hual vek tho he khopuya hian mi cheng nuaili sing thuman oma an zing atam jok chuan khopui an chua san to a Ukraine lam report dan chuan mi sang khat zanga vel an thi to a mi thi po a hlomin than khur khata an phum top mai ni om takani dan pa nga inside a lam chuan a leila thai ang berin thuan puang ve zel bok ni in a hriata Zelensky chuan darkar somni pali chungin Mariupol a hian bom le missile ron tlana sa a naupang an thata a huat thala tak zetani ati irpin khopui hei hi Kiev khopui dai mai ni in Kiev khopui atanga mar thlang lam KM somni a hla ani heta po hian kholaya ruang le hliam chhar turan omnual ni in Associated Press chuan atar langa irpina po hian lei hnuai tombu ka mipuin himna an zonga a train basement hnuai thim cha taka te tomin eitur lakna mai turan hrelova train khat luidunga te an thomno khai chungin himna zongin an kala luipui kaina lei bridge te chu Russia sipai ron kal theilo na Ukraine lamin an bom chet vek to awangin luidung zo himna zong mi thanem takan kal bokani Zelensky chuan ami puite ala fui phur ve zela ala thlamon ve zel mani himna zonga in kawreng turina cha a Russia sipai ron lut turte laka thayang anga inveng turina cha boka Zelensky soidanin Ukraine sipai sangkhat zathum February ni somni pali atanga voin inkar hian an boral to a US lam chu dan chuan Ukraine sipai National Guard le volunteer sangni atanga sanga an boral to ani NATO lamin no fly zone an puan du lo chu Zelensky chuan a dem non le a Ukraine in air defense kan nei watangai ati
kan nei thalava Russia thlona laka kan inveng hlei thei lovani ati heti lai hian US President Joe Biden chuan Ukraine ran puina tur dang dollar maktaduai zanni an pek tur thua puanga dollar billion som pathum lai mai petura ruam man an siam chu House a pass ani to a Senate alakal tlanga nga ya Senate hian an pass nge yarin omboka dollar tluk le ding on som pathum chuan kauri atu ngei tura nga yang heti lai hian ni zan lam le chanchin buat sei lai thleng hian Kiev khopui le a che vel chu lai pui manga bei chun zom zelani a mi pui te chu shelter an toma khopui chung chu lai pui auri le sipai che vel thomina khatani bera civilian ero bankar le shelter lama an toma siren ari ruai reng boka Britain Defense Ministry chuan Russian force te hi Kiev marlama tam tham fe an omni in a soya KM somni panga chunga an ron tol nai to a nazo ka che tan tumni in an soi Ukraine Defense Ministry chuan nimin in rin ni khan Kiev khopui mar thlang lama mi pui tlan chetur zingami mi pui tlan chetur zingami mi som pani than ni ti in an puanga side bi lam soidan ero kan hrelem lo Ukraine military le volunteer force depo Kiev khopui veng himin an phusa so mai Kiev khopui mayor Vitali Klitschko havin anin buat se mup zela Klitschko chuan khopui mi hringzat ve maktaduai ni chuang chu anin thiar chuak to a kot thler le chen na in mun poimo te military mun ma te chu nget taka thuam thatani ati Zelensky chuan nimin in rin ni khan soin chuti maya an tlom lo tur thu le Kiev khopui le tur chuan Russia hian carpet bombing an man ngai ati chutiang chuan an tumani chuan ronkal rose ati min that vek tura ron thok chuak an ni chuan chu an thil tumani chuan ronkal mol rose ati ni carpet bombing hi hrelo kanom takin khopui dap chuak mewa bom sur tir kha ni maya bom lian le rol mi pui suat mang pak theina tur kha ani mai Zelensky chuan Israeli Prime Minister Naftali Bennett chu nimin in rin ni khan biak hlatna manga bia in biak na zong turin angen Putin nen Jerusalema in biak na zon sak turin angena ma se silai muleng to phodro seti in Zelensky chuan soi Bennett hi tun naya Moscow a Putin mo in akala Zelensky ne na in biak na arot chu Putin hian alo nol to ani nimina Mariupol mos beikha mos mingthang tak mai ni in Sultan Suleiman Mos ani boma bayani lai khan mi thanem takan oma ma se shelter an toma wangin thi report om lem lo Turkey a Ukraine embassy chuan khamosa khan Turkey mi le sa somret parukan oma anzinga naw pang somthum pali an ombok ni in na soi ole rampani sipai thi le hiam hi azat takhria ta har hle a an report dani nanglo zung maya Ukraine lama hian civilian tam tak thi to ngei tura rin ani a anzinga somsari pakwa chu naw pangan ni ti in UN refugee lam chuan an puang mi pui nuai somni panga chuang an tlan chuak to boka ole kan puang seng hri lo ni phot te se video dot le in lo ngai chang le don nia ni man nuam vek ole